warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Munir, nomor urut 24. Saya akan mempraktekkan mantra-mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta hulki fasin hulki. Kutatta capa bulu jaka sorot tacice mapesau nawa-nawa iya mananna tau makita masa sumanem baraka Nabi Yusufu barakamu cahaya Nabi Yusufu cahayamu kum fayakum baraka la ilaha illallah. Mantra mabeda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasan tahulki fahasin hulki. Baraka riyallah ta'ala beda Nabi Yusufu upatan ri rupamu macahayai rupamu cahaya Nabi Yusufu cahayamu baraka Nabi Yusufu barakamu mutudas sifat bidadari rilala suruga 270 waninna purana tuda poting cahaya kumari asemu ia mananna padamu ripancaji Allah Ta'ala makita mamuji menapa kun fayakum barakala ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabasi. Allahumma inni as'aluka minal khubusi wal khabasi wa ibubunna li Fatima ucemme wa pole di Mekah jenek pole di suruga ucemme yang nyawaku upatakalepu temaka temacoaka kumalolo mabaraka.